आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहान बदमर वैब पाउ मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी इपा इपू सिंगी खोंगुल लीरुद्रबा हौख्रब पुवारीबु निंगसिंगद्रबा मसुंग मदुगी लेरमलिबा लिक्लम मयामदु ngakna चटनब होनद्रबदी अनौबु मिरोल अनौबु खुनाय अमा लैरुबगी वाहनथोक लैते राज्यपाल गणेशन हाइरी ग्लोबल वार्मिंग अमसुंग क्लाइमेट चेंज की वाफम असी मालेमगी ओइना ख्वाइदिगी चाउब समस्या अमा ओइरक्ली मणिपुर मियोई तरुक नौन कोविड-19 पॉजिटिव ओइकी हौजिक एक्टिव केस 39 लैरी अमसुंग आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी लुसिंगबा मंत्रिमंडल अनौबु मंत्री 15 हापचिंदुना चाउथोख्रे मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाइरी इपा इपू सिंगी खोंगुल लीरुद्रबा हौख्रब पुवारीबु निंगसिंगद्रबा मसुंग मदुगी लेरमलिबा लिक्लम मयामदु ngakna चटनब होनद्रबदी अनौबु मिरोल अनौबु खुनाय अमा लैरुबगी वाहनथोक लैते इम्फाल की कंगला रंगसी महाराष्ट्र नरसिंग लैखिदबगी निंगसिंग थोरमदा मुख्यमंत्री लुसिंगदुना मंत्री सिंह MLA सिंह अमदी ऑफिशियल सिंह याउना मियामना लैखिद्रबा महाराष्ट्र सिगी मफमदा लैकतुन इकाई खुमनब उटकी थौरमद वांगांगबदा मुख्यमंत्री हाई सही तरेट खुंताकु मतमदा अखोई पुमनमकबु तुमना मांगहलगे हाइबगी मटागुम खुबाकते यारी लेंखिबा का मनुंगदा मोरोक थारगा इपा इपू कया हाटखिबा निंगसिंगबदा तुजुंग पोकपा तमथिरबा पुवारीगी टांकक अदु ngasiगी मिरोलना खक काउफम थोकते महागना हाई ngasiगी मिरोलना खंथापम थोकपु वाहंग अमदी गंभीर सिंह महाराज मसुंग नरसिंह महाराज लेरमद्रबदी ngasi अखोइना उरिबा इरमदम अमदी अखोइगी मिरोल असि लेरमगद्रा हाइबसिनी मरम असिमकना महाराज गंभीर सिंह लैखिदबगी निंगसिंग थोरम असि ममांगदा ममिंगतगी ओइना पांगथोकलमदु कुमसी चहिदगिदि चाउना पांगथोकतुना मियामदु हेना खंगननब खोंगथांग असि लौखलकपनी मुख्यमंत्री हाई ngasiगी लैरिबा मणिपुरी खुनाइदा थक्सी खासी यारुक्तबा अमदी हौरकफम थिनदबगी चटनबी अमा लैरक्ली मरमदुना मागी फुरुप कांगलुकी ओइबा अपिकपा वाखलोन थबक तौनबदगी थोनिंगदब थौदोक अमदी ताबद नुंगाइतबा समस्या क्या थोरक्ली अखोइगे इपा इपुसिंगना मतौ करमना नेशनलिज्म सागतलमी मरैबाक मरदम कन्ननबगीदमक अमदी अखोइगे निंगतम ngakतुना थमनबगीदमक करमबा वाखलोन सिंग लोइनना थबक तौरमी हाइबिन सिंगबा कना अमतना खंथरुदे सही तरह खुंदाप सठीनब अखोइ पुनम सिबु तुमना मांगहनबगी खुपाक यारी लेनगा नुपा मयाम का मनुंग मोरोक थार हाटखिबा मयाम अवागी लान अखोइ ngasi लेरमिसि नरसिंह महाराज लेरमद्रबा गंभीर सिंह महाराज लेरमद्रबा अखोइ ngasi मिरोल से लेरमद्रबा सिगी थिंकिंग सिगी कांसेप्ट सिगी बोथ मयाम से ngasi मिरोल सननिंबगी ने अखोइना नरसिंह महाराज की नागे स्लेद लेखरत कलला दुन लेरमगन आई नो फंक्शन तोक्से प्रोग्राम तोक्से मयाम द करी नोइसे खननसे अखोइ जेदा आले पोंग सुमाइ चाउन खादरग लेगिनो मयाम से कनकनले इथौ थौइने दबि इसितने दबि थाक्सी कासी याउने दबि बारी पुरी थिने दबि हरफम नेटल सनबि कल्चर म लाखपदो तोक्सिदा अखोइ मांगि बतारि खलखान अखोइ खरा हौरसि हैना मुख्यमंत्री मखाताना हाई मणिपुर की निंगतम कन्ननब होनबदा चौबु थौदांग लौखिबा कलापानीद लोई थाखिबा थौबै इपा इपु कुलुमदोगी ममिंग हकपा नुंगसिंग इम्फाल की बीटी फाक्ति युंगदुना ममांग चहिदगी हैकत लैकत तमदुना मखोइबु निंगसिंगबगी थौरमसिंग पांगथोकपा हौरे अखोइगी इरमदा मसिबु संगबुटलममदि ngaktumna thalamba माइचौ तरेट की खुबम नोमाइजिंग चिंगी चिंगदोल संगवटनबा सरकारना मफम येंगबा हौरे महाराज गंभीर सिंहना थांगसांग पाइदुना सगोल तोंगदुना आवासिंग लांथेंगनखिबगी सक्तम उटपा मितम अमा नुमित चामनिगी मनुंगदा खिन्ननबा थौरांग तौरी मागी कांगलुकी ओइबा अपिकपा वाखलोनसिंग थादोक्तुना अपुनबा हेना चाखोटपा मणिपुर अमा ओहिननबा होनमिनरसे हाइनसु मुख्यमंत्रीना अपील तौखि राज्यपाल गणेशन हाइरी ग्लोबल वार्मिंग अमसुंग क्लाइमेट चेंज की वाफम असी मालेमगी ओइना ख्वाइदिगी चाउब समस्या अमा ओइरक्ली केंद्र की पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय की मखादा ngasiदगी हौरगा थासी कुंत्रा फाउब पांगथुकलिबा सक्सम लिसिंगनी कुनिथोय मरी लेनना मियाम द पीबो पाउजेलमदा राज्यपाल न हाई पेट्रोलियम की पोटोक्सिंग सिजनब हेंगलिबो मखै अकोइबगी नुंसित संगहनबगी चांगसु हेंगलक्ली मसिगी मथक्ता मालेमगी ओइना साबगी चांग हेंगतपमदि अकोइबगी फियमदा अकाइबा कया थोअल्ली महागना हाई मरोम अमरोमदा पेट्रोलियम की पोटोक्सिंग असि लोइबा नाइबा मरमना मसिबु लिकना सिजनबसी यामना तंगाइ फदबा अमा ओइरी
Maram aduna miyamna petroleum potoksing tangai phadaba khakta lik na sizinaduna loiba nayu potok asi matam sangna chalhanaba masung akoibagi phibam sorakpadagi kannana buhanabada punna thaudang lomina si hainasu Rajyapalna appeal tawri. Manipur Vidhan Sabha के अध्यक्ष थोक्सोम सैतब्रतबु ओकपगी थोरम अमक ngasi singjamai wangma baigabati laikai da pangtokre United Youth Organization asinduna pangtok pathormoda Siri Saitabrat na hai senthok lambi lejida be imung singda senthok lambi lehna na sarkana na thausil thorang sing paikat pahore senthok lejida be imung sing khandoktuna makoida selam sung technical gi mateng sing pina ba thorang tawri thorang si mai paklabadi rajya sigi imung khunimak mipan tangdana maromdom lepsabangamba imung amamam oiragani Apoy amaga si nungsinaba adong yawa na kagadong nuway do apoy tatana share to ng rom chang madudda amana amagi puchen amana amagi thamoy khungna kada apoy hele ng sinagani amachong he na pamula bi amada mai wong wani have se che phaja jabani projecti yana mukung pham sarkar masul leire adun leba su in tapani mara se lani aduna maya mi pambidi ba na traga apuna tabjeki khanji ba thosin do handaki tam sidadi yana mukung phana se mara ka phangani yamusu sona phangani gani habi thaja ba thamjeri Rajniti dol singa mari lena bathabak thorom singda sarkar gi office amata yahun bigano haina ngasi congress ki mihut kangbu amana Rajyapal da memorandum ama pishin kre tungda Manipur Pradesh Congress Committee ki vice president L Tilotamana pawmi singda hai DIPR gi official amana Bishnupur da BJP na pakhi kadaba thabak singa mari lena bacherol ama tharam bahibasi yamna laibak thiba thawongni tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Manipur ngasi mioi taruk nauna COVID-19 positive oiki ngasigi oina mioi chani humputra mari test tobuda mioi taruk positive oiki bani positive oibagi sang chada ani dasmik ani ni haksal bibhag ke cherola madahai hairiba matam masida laina asina nawa mioi tarani thoi nawa phaglaki sang chada marputra nipan dasmik mari ahum yaure housing active case kunthra nipal leiri MLA haikam dingona hairi Jotiba Phulena Sotaraba Kanglup amadi tuhat piraba singda afaba education fanghana na bohanaramba sing adubu ngasigi mirol na ikai kumna pamthai BJP ki foundation dega mari lenena BJP schedule caste morcha na chinduna Khurkhul Sadar Patel High School da ngasi pangtokhiba Jotiba Phulegi mapuk numit ki ningsing thoromda Sri Dingona wapamasi phongdokhibani magna hai Mukhyamantri N Birenelu Singh sarkar gi ahanba tamda hodokhiba school phagat ansi mission na rajya sida shiksha ki lamda singthaningai oiba pandup ama hangdok pangam lei आई डेवलपमेंट तो नहीं हर गदे पूरी कमिटमेंट नहीं बीजेपी की सरकार भी जो बोलता है वही करके दिखाता है हमारा बीजेपी का मकसद जो है अदना सिगुंबा नहीं प्लस बीजेपी की यामना फजबा आइडियोलॉजी है तारगदी अरे फर्स्ट सबसे पहले हमारा नेशन सेकंड हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी थर्ड हम है सिनी अदना कोई आइडियोलॉजी से अपना फजबा दुगुंबा कोई लेबा मुंबगी अदुगुंबा कलोमो ओइबा सिना वरकांदा Thoromadu da Sri Dingona lusingduna Jotiba Phulegi photo da miyamna lai katune kai khumna utki Amaromda BJP gi Nipunitho Shubo Foundation dega mari lenena Sangaitel village laiba Dalit Basti da BJP Imphal West District ki president PH Phonina lusingba kangbo mana athuma hawsing yan thokrai MLA S Kebi Debina ngasi nauria pakhangla pa kendra da hana paikhatpa madi nauna sangwat kadaba water supply scheme singi phibam yangsin kre khongchet adura Srimati Kebi na pawmi singda hai New Development Bank ki makhada hyang thangda lupa koti nipan lakh mapan changna sangwat kadaba water supply kodom pokpida lupa koti ahum lakh kunthra taruk changna sagadaba water supply scheme maitramda lupa koti taruk lakh homphumanga changna sagadaba water supply scheme malom tulhenda lupa koti mari lakh manga changna sagadaba water supply scheme amasung malom tuliyaimada lupa koti mari lakh mari changna sangwakadaba water supply scheme sing sagadaba mafam sing MLA na yangshinki khongchet adu Srimati Kebina pawmi sing da hai Jal Jeevan Mission gi makhada Laren Jam Singtham laikai amadi Sangai Prong Mamang laikai da sangwatliba water supply scheme singi ayamba circulation lakle project sing asi mapung phana loisinduna chahi asigi December tha phabugi manungda nauria pakhang lapa kendra gi yumthong khudimakta thaknaba aphawa ising piba ngamnanaba kan hotnari aigi praja ngaktani makhoi gi damaktani ngasi aina thogla ibase aduna hairiba
mafam singda sotharaga lairiba jaga sing sigi akhoi menkhatna bo honabada aigi migi naidana amatta oiba wakhalon duga mangjin thara kanda khoi punna chatminaraga kendra ise awang ba thakta pukhat minarangna bo hona minasi haibasima ahak media gi thongda phongthok jage che duga bharat ki oina huji Narendra Modi na pidhare iba scheme sida akhoi sahi handaki December bhaw manung sida thuba matamda loishanabagi damak ngasi ai isamak yaroga amadi official sing yarokanda aduga side khoi company haitare ko makoi sing sina suga duriba sing sisu yarokanda ngasi si punna aigi kendra sigi oina sagaduriba mafam sing si chathoga khoi mutang inspection chatse haidana Ukhrul Jila gi mafam kayada makatana san iroi singda lainama sandorakle hairi Jila sigi Falung Village ta iroi taranipan hena hokibu nini da sikre aikhogi pawmin hai khulladuda district veterinary department ki official sing sangchina bohonari bibag asigi akang hai sing phongdorpagi matung inna foot and mouth disease oiramba yai haina chingna bolaina asina hokibu tha amasigi manungda iroi chama hena sian kre hairi Mahusai Kalamasung isingi matang na namit nini giwaiba training kam workshop ama ngasidagi Environment and Climate Change ki Directorate Office ta pangtok pahukre training program asida NGO masung community leader kun mangarom na saruk yari Anauba Raja Sarkana numit chamani gi manung da pahikadaba thabak thorom singi matang da Pherjol Jila gi oina hanna yangsinbagi Subdivision Development Monitoring Mission gi mifam ngasi pangthokre Pherjol gi Deputy Commissioner gi office ta pangthokki ba mifam aduda Jila thaki masung Subdivision amadi block level gi officer sing saruk yaki Amju gi President W Samjainulu Singba mihit kangbu manangasi None District Working Journalist Union gi Longmai Part 3 da laiba office ta satuna Jila adu gi pawmi singu nakre unabaduda None District Working Journalist Union bu Amju da affiliate to gi matang da suwari sanaki tungda Amju gi mihit kangbu duna Tamenglong da su satuna mapamudu gi pawmi singa su unaki Raja Police na War on Drugs campaign gi sharuk ama oina mafam kayada gi leptana drugs sing phagat pagi thabak chathari ngasisu Bishnupur District Police Commando na Kokta Turel mapan dagi mi anina sapon cap nifud haptanu puramba heroin gram chamri marpunipan phagatle phagalaw polam sing masung mi ani adu makha taw thok lokhana bagi damak Moirang Police Station da sinakre hairi Amaromda Imphal East District Police Commando na kairang chingya da thibu magi thawk chathabada drug lalon mi ama phare mangondagi sapon cap ani da haplamba heroin number 4 masung plastic ki ahang ba kaukta chama phangle pharo polom masung mi edu hangang police station da sinakre hairi Imphal East District Police Commando ki kangbu amanasu ngarang hata golapati area dagi mi ama heroin number 4 jawba plastic kaukta taramari ka kona na phare hairi Assam Rifles ki None Battalion Sinduna Khongsang Primary School da layak pa sangdamna ba ma pangthokre maduda mahiroi nifumanga na saruk yaki Akasbani Imphal gi pau tabiri Andhra Pradesh ta Mukhyamantri YS Jagmohan Reddy na lusingba Mantri Mandal da nawu Mantri kunmanga hapchinduna Mantri Mandal chawthokre nauna hapchiliba Mantri singadu gi manungda anawu taramari aduga hanagi Mantri taramathoi yauri Amravati da Labour State Secretariat pangtok pathormamada Rajapal Bishwa Bhushan Harichandan na sadasya kun mangabu cabinet mantri sing oina wasak lauki Mantri Mandal asida nupi mantri mari yauri Komchi sahi gi Amarnath Jatra gi damak registration tawbanga sidagi hauragani Jatrik singna Himalaya gi chenglab laifamen oiriba surunga sida June 13 dagi hauraga August 13 phawba lai khurumba yagani masigi damak registration tawbagi thabak Jammu and Kashmir Bank Punjab National Bank, Yes Bank amasung laibak asita lairiba SBI gi branch cham hangdoktuna thamlei laibak asita hojik phawda COVID ki vaccine dose ko ti cham marifumanga lak humputra mari hena kapkre hakshal mantraloy na hai hawkyopung konmari da vaccine dose lak ani lising ni phumari hena kapki hairiba matam asida mioi sanipan humpumathoi nauno COVID-19 positive oiki hojik active case lising taramathoi shupna yankini pan lairi laina asita gi na faglapuk chang na chada marputra nipan dasmik taret tarukni aroibada maroyo pau amohanna Mukhyamantri Nongthomam Biren hairi ipai pu singi khongul lirudraba haukraba puari bu ningsingdraba masung madugi leiramle liklam mayamdu ngakna chatna bohanadrabadi anawu mirol anawu khunai ama leirubagi wahanthok leite Rajapal Ganeshan hairi global warming amasung climate change ki wapamasi malemgi oina khwaidik chawu samasya ama oirakli Manipuri ngasi mioi taruk nauno COVID-19 positive oiki haujik active case kuntrani pal lairi amasung Andhra Pradesh ta Mukhyamantri YS Jagmohan Reddy na lusingba Mantri Mandanda anawu Mantri kunmanga hapchinduna Mantri Mandal chawthokre Paulo Jere